Karo muri wa TV sto murunzi nakutanjira wasiba kurunji eshaha zaba ibiri z'ikiro kandi neshaha y'amakuru gitagacencuire rizoba nizoba ryo rwa mukaga 2016 ebyo kwezi kwa gatanu mwaka gw'2026 amakuru agacencuire agutwa kurundana nzujaga kuseho okorgaha kashozi boma umurembo rwambara kandi urukuzaga kuseho Elias Rutugusa hamwe na mtahi wanje Loyce Gavah no rumo rwo bonero konkatagaga kuretira mbwijire reka twanze tworeke bukuru ebyije bwebembiri emitwe y'amakuru ne kushikibwaho vegetable cooking oil second best to a mother's love. Omugacencuire kireki abebyo kwerinda basibire ni betarumba kaga speaker Anita Among okugafuza bamemba bakatojo twimukire Growers Cooperative muri Ntungamo babinjire chairman wabo ahabwo bushomankuzi abavuji b'amata hanyanje yabunyonyo muri Kabare nibetumbwitira polisi ya Hamizi ahabwo kubihaho sento mu buhenda biragiro emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho blended pure vegetable cooking oil second best to a mother's love. Kare ndongera kutanjira umakuru gitagacencuire kandi urukuzaga kusyaho Elias Rutugusa hamwe na mtayi wanje Loyce Gavah no rumi orwo bonero ombwijire ebitongore byo kwerinda bebembirwe police hamwe na UPDF basharaho amakagobira umukuru w'impanura zishenzero Anita Among obwe barukugafuza ahituru kugambire ebi imahande kuzoma kagobira speaker w'ishengero ry'ihanga Anita Among yakingwa okuzibira abantu ba burijo kutaho makaje abebyo kwerinda ababajwire bjwaro n'ababa batabine bona bareba barukwehuba okwetorora amakaga bari kugafuza omunda y'amakaga abisherukare bashohoze boxi ebiri kugamba kuba byaba birumwe bizibiti ebyashangwa mu makaga speaker bo abisherukare abarukujunano ku maspika baba bashobangirirwe ahawe byabane bigendo misho batari kwikiriza ubwo kutaho mu makaga mukama wabo kandi ijo baryona barehende abarya heru y'amakaga ebyona biri kugendo misho abanyamakuru tibikirizwa kwikahihi n'amakaga ahabo bitenda kuteganise bizibiti okufuza amakaga speaker ni kwijaho bwanyuma yo kwatwa kwa MP w'omukazi ahabo Masaka District Justin Namere izo baryanyimwe yabazyo oshanyirwa inesente nyingi obwabire na rugaha mukoro gukorahira kandi obwakwasurwe abire naye baz'abanyamasaka ahabo kumutorana speaker Anita Among embere katandika kumutamburira kubi banyuma y'ikigombe cya Patriotic League of Uganda okworeka kubasharizemu okumuhagera ombyo kwesimba hantebe yo bwa speaker aho bashaziremu okushagika Jacob Oborth or MP wa East Budama kubanwe yayebembere ishengero ryo mu rundu rwa 12 azemu okulungamya bupya nti Patriotic League of Uganda ngabwe yali esazeewo nti Right Honorable Anita Among ne Right Honorable Thomas Tayewa ku bifo byabwe ekyo wa speaker obumukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU egisazizaamu okufuza oku ahikwaza kuberaho Anita Among n'abanyamateeka be baba batakubasa kukiteekateeka ngo kibasa kubaho hati ekirindirirwe no kureba yaba Anita Among ari kwija kweyanjura ha kitebe cyabambega ba police omuri Kiburi okwehozaho okwabire natambuze emirimo ya office yo bwa speaker bw'ishengero lya Uganda gasha kwa Ram Edwin kare ejo niyo mbera eri kugendo misho omaka gobirari speaker w'ishengero ry'ihanga twagumizamo bamemba bakatojo twimukire Growers Cooperative Society omuri Ntungamo District barjiro mu mbera batyo babinga chairman w'ikigombe cyabo Alabana twino mujuni nagambwa kuba yakorese ku bisente z'abeterine hamwe na no kuremwa kore kembarira EMPH ezirukiko muri
miliyoni 552 na n'umushobo. Konkejesha Mr. Chairman. Abeterine abarukuhinga omwani babire bijwire kiniga omurukiko rw'omwaka rubira ishomero rya Katojo Primary School kandi babandize bayorekane nyama zo mukanwa barukuhakanisa program ningash agenda yizoba ebire tebekanisiwe chairman w'ekigombe bwanyuma y'ekikubaho ompolisi John Paul Katonka abatinatinisizo kwemereza urukiko baba batagizire bucurera you have negative attitude against chairman was society. Yes. When Savineso, now we are saying, how can you think up when I think when they taro, trees of Chica and Chikuzachi, Zintaro? To talk about some confusion age, and I will not accept it. Katonka abahabwire nguchaman kwarabe yari resente bamutwaro mukoti ajunanwe tari okubare ko mu ruzina ngende nje bamutaro ready aine bakamame naza kuba consultinga bamu advising what to do Betiko bakire bekirizana nukwe kuzo mu rukiko oruhendire rukubinga chairman wabo Rabantu no mujuni n'abakachikobe abarumu Elias Rutugusa Ombichi na Rebecca Arnitwe manager urukiko rukurirwe Ezra Aryanyijuka orukujunana by'omushuburo ningash commercial officer awantunga mu district kandi abagizire ngo kwetumbuitana kureto kukoresa ku bisente nukwe kubahabura kutaha kachiko kakanya bwanya okumara amezi 8 obo barukweyongera kwecuminteriza okwe sente zakoresiwe ubu n'icyo cya person obuya na presentinga manyo rimo rubasa kushisha byinji yaje ate sente zikabura esente zikaribwa esente zikagira ate umuntu atosha na agenda managamu esente zo zikaba zikozesibwe kubi zikakora kungaza kozesibwa niko icyo abekishangira akuba twajya ngo zikaribwa for example no sabya ngumyo nkaga zona zikaribwa kunkatiri sabitaka no murabeke byepe icyo kuryo kuturuteka tya kumarisiriki Labantu no mujuni obemerize kurwo muntebe bwa chairman ayangire kushobora hashonga yo kubingwa bitayerukire munaza kubatwara mu mateka ahabo urukiko obutamwikiriza kwetonganaho banembazi abamwe barakunzire koresa banka yokorabira mu sente zabo umusashurwa na byone byesente. Then I will actually stand a witness jangu Katojo icyabirona nikakireba abantu bakabine nishasha yabo yo mu reporter kuba gikire bajya ngo kinguriki when petition eyo nanye mwana munaka njya konkanyo nani njya ngo mucike when it comes to the petition the probe committee muchome mu discussing and you pass the recommendations or resolution bitino bari yo muntaro Katojo tuyemuce eyatankirira ku murwenda 5 ekahambwa ku murwenda 8 egumerera y'ikigombe cyo mugasho aharba member rushanju 4 ahawo kuba mwako guhire bakabasa kuguza kilo zo mwani ezirengire mitwaro nshanju 5 n'enkumitano gasha kwa Fred turyakira kabango webare Fred turyakira twagumizamu abavuji b'amata hanyanje y'abunyonyi bino butashemererwa ahabwa polisi ya hanyanja okugumana ebiyaho sente obwe barukwambusa ebintu byabo abantu bavuga abantu na nebintu okwambuka ebizinga birunamwenda bya hanyanja y'abunyonyi bitu niboreka ngo polisi eyetwire ngo polisi yatwire ahanyanjeji nekira kubiyaho esente eziri ahagati ya shiringi 20 nangwa na 25 kandi obweta ko baza rusiti abavuji b'amato niboreka ngo bari kubabinemu abantu bake abapolisi nibabemereza kandi babashabe sente kuja mu rutinda kuno okundateganisibwa polisi haliya buri kulabo buri go kubanza no gwa katano barashaba life jackets nyine life jacket bashabe sente n'abasabazi bake abasabazi bake babunyinemu ndabanyinemo yinemo utumondi tuyari kuza kutuguza kubona mu school fees ayino yinemo tuyimba tweye
nabiza kurondamo kasete ako kuguramo ngentama narishiba atijyo kutahamu kuba ubwiro bw'injini cyakugura kasete bakira abantu baje kasete so we are not feeling that they are a bit embezzled so takushemererwa kandi nachaka biri ntwa tujyaho tugira ngo twatunga ubuzibumwe umugira ngo uje tyenze ko justify ko umuntu undi yagomizi avuga ngo tibine majuta bunike kushashura n'ibiti kebe kandi abantu baburi tweje ko kuno twine sente ubwire bw'inama y'Inyanja tikoraga ngo ryato ryaruhura umuntu abashi ejyato rya engine ntiyawira umuntu ubwato buco ko twato tubara kore sengaro baratambuza hamizi nico orasahaza muko muyagosha nge bumwe kagera ki karuha abantu abashisha abo baba leta inge kandi atekatika ngo umuntu yagwa mu mizi barasa koga bazobiye yo umuntu mu mizi batiyambe cyo kiziwe no hamubangizi orukwebembera abavugi b'amato ahanyanjeji nashaba ngo habeho cyakorwa mubwira okwera abantu aba kitari eco bashobangirirwe kintu kikabaho nangwa batarimo no kura amato gebiti baragata hansi kuko shanga bagagagwire mu nyensa kare hanyuma yo kurecevinga kantu kubaye hamuki hamuntu waburijo nke mitware biro bako bamwe babana ngo abari kubabuza ebiri network umutwaro umwe network azo umuntu we ryato ry'ekiti aratabaza kugira ngo abone na transport yo kuzara ryato rya engine so ari kutambura akato k'ekiti washoka mu ngo umwe network ne sete nyingi hamuntu waburijo kugira ngo base kutambura amezi kawo Nelson Atwonjire umuhezi wa RDC ahabwa akabale kandi yaragana sangu unaiza kukuratereze shongezi nali nkitandikiriza muko okubera little bit strict cyari kindetede bizibu Marine Police eyibare Nyanja eriyo negezaho okextortinga kasento mbantu ningasho kubiyaho sente umwe bakube kwasanga bamwe begwire eriyatorera umwe mbuzi nabantu kandi eco twachimanya ka office ya RDC nga security twaza kuchitekinga on tureke ngo twachimaraho kimwe Enyanja ya Bunyonyi ne yakabira bulingwa omunsi yona kane baganwa district ya Kabale na Rubanda gasha kwa Nelson ahimbisebwe webare Nelson ahimbisubwe twaza kumuraho kace ntugaruka namakuru agande kurataho nega kushikibwaho Movit all day toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. agarukurataho umnyishengero kazuwa isinjiro yayanjire bya rukwenda kutandikiraho umuncurezi cyakabiri nebina mbwene tutandikira habibina agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit all day toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumwe na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju.
nizeze nyine byo nishara keki tukazakunywa imbogo nawo pensiyona nesente konga tanywire mbogo nikushekere nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Bagen Nursery and Primary School ishomero rya denda boarding ahabwa bojo nabishiki hato mu myaka 5 abeji bitu basinjire bigeza higuru munonga nitutungure talenta zabeji omusoka academy yitu aharimu ba coach abo mutindo manye no mupira tina bari kutwepimamo otebirwe music dance and drama nebindi Bagen emico n'edini byona nitubifaho ebina no buraro byona nibyo mutindo kandi nibihango abana tibari kufundirerwa ibyo kwerinda birya higuru Share nibi basikira bazire emitwaro 55 ahabwa boarding okwandika beje hati ni kugenda omisho Bagen Nursery and Primary School ya Ntonde hometown esimu note mujanje note 3 kinana nemwe chenda neina note emwe ebyo kwomeka byongera koroba kankwanjulire ankole crazy limited abara kubumbira byo kombekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalore tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta double Pompeii mbwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugaine barakoza technology rispiria echo nabyombe chesi changale nkabendera ya Uganda bashangali mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole crazy limited tugende twombeke. Are you passionate about farming? Do you want to turn your land into a successful and profitable venture? Then your journey begins at Chitagata Farm Institute. At Chitagata Farm Institute, we offer practical, hands-on training in modern agriculture. You will learn real farming skills through activities like fishing, cattle keeping, goat and sheep rearing, piggery, beekeeping or apiary, among others. We also train you in crop production such as banana growing, vegetable farming and coffee farming, as well as urban farming for those with small spaces. You will gain knowledge in agro-processing, helping you add value to your farm products and increase your income. We are welcoming students for the 2026 intake and registration is ongoing. For more information, please call us on 0772 247488. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad. Kandi nitumanyisa abantu mwena nguni tuchinda abantu binji abashija n'abakazi abojo nabishiki emyaka 21 okwisari 85 okwera chenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo ey'obujunanizibwa omwaka oguterize okwehandikisa n'okwabusha free registration amataji gitugona esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga note mushanju ina itano Echiro chisisire chireche Rosfomne bakasheshe karonje Para siya Rospring na Rosfom Ejini biti Tokuro bisas mukasheshi Nikukumasaji ngomuchirochuna Werarenko mwerere n'ubufaratsi bw'umutindo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rwene Resform insiye biroto birunji kuruka yuko mukahumuro twagumizamo na namakuru agishekeki omwishyura myaka 14 okurugo murekashe kure bugambo mu district ya Rwampara arwire oburwire bw'umutima kana itenga obuyambi bwa sente miliyoni 50 okushemezubwa nyina w'umwana ugu nashaba abanyambabazi okumwirukanjira okureba ngo yaraguriza umuhara
Vivian Kemjisha no mushiki w'emyaka 14 omweji w'ekyakana ahari Kashekure Primary School omurunyaruhandagaza Bugamba Rwampara kandi nayetaaga okushemezibwa omutima ahirwariro erihango rya Murago obu barikwetaaga $50,000. Omwana ogwa Kashasha yazimba amaguru y'ukwezi kwa 11 twaguma turaguza twamushyiza harivaro bamutega mu byuma batugira ngo umwana harwira umutima batugira ngo umutima w'umwana akagera gukoko mushagama wamurya ubwigi bw'umutima. Nyina w'umwana ogu najya ngo muhara Vivian akazarwarije konka kija kwatwa burwire bw'umutima omwaka ogwire omukwezi kwa 11 hati mbarra bo bije batugira ngo nibaza kutukora icyo ku nibaza kwita ubwoko ubu bwabera umuhora kuri kahati ayino burhe bwingi kakutera hentambu 2 nashita amazi yatera hentambu 2 nashita amazi sente zibarkwenda sente zandema sente zandema mwena nicyo nizera hamwanya uko kushaba buryo muhe no burhango warakwase umuringo akanyamba ogu nashaba abanyamba bazo kumuhera kutunga sente zo kuraguriza umwana we ahabo kuba nemboravore cyangwa munonga nani nkunda amagara y'umwana wanjye kugira ngo abeho kandi aragorwe mwena abantu barahanga mwena abashije n'abakazi n'imyeto n'imvangare mwena buri umwe nakurira keri nani mushaba kumbereza ubuyana umwana mukuru mushaho zanyu umwana munkorecho arahanga mwongereho okuyamba omwana ogu nobasa kurabira hari 0 nkaga na mushanju 23 eriyo mazina ga Adrien Atwine nyina w'omwana gasha kwa Aiden Bataringaya webare Aiden Bataringaya kandi twentongerayo irakaryitu aha abanyambabazi mwena nangwa na nibinde bitongore okwataraho omushicugwe okureba ngo yashemeze bw'umutima kandi yagira amagara marunji we omunyishengero kazi owa district y'Isingiro Lilian Ruteraho yagamba habinte byarukwenda kutandikiraho bwanyuma yo kurahizibwa omubusingi. Omurukiko rw'abanyamakuru Lilian Ruteraho yagira n'aba coordinators be kurwo mu magombora 30 bikiriza nangu nibija kutandikira ahakumanya no kushagika ebina byentunguka. Tubanze tumanye cy'abantu barikwenda abo kwa twatense ibintu bishatu okubagumamo eco bitekwa kubagumamo ecyakabiri nebina mbwene tutandikira ha bibina tube twine bitabo byitu tumanye ngo mugombora kanaka harimo ebinigana omugombora ya birere harimo ebina 200 omugombora ya nyakitunda harimo 30 turebe twatandika naki yashaba abahagizi be okwetantarentaro no kutandika kushenda abatara bahagire rero bakabegitaho ahabwe ntunguka ya district. Ntwenda bebembezi bagenzi bitu tukakora twenka ntwenda bebembezi bagenzi bitu bije tkoragane bije tkorre hamwe kurga LC1 mpaka ha parliament tugire mitwe kugira ngo nango nabaye batari bitu bakunde mitwe yitu ngo barabarebera abyana byabo barebe mitwe yitwine bagarike batwegiteho oshange twababinji twakora hamwe. Lilian Ruteraho yasima umuganda gw'abanyamakuru habo bujunanuzi bo bayorekere omukujimira urwanjo rwabire ryo mu Karuru no kumanyisihanga. Twire nimwe abantu ba media nimbasima twire nimwe munkwasize nekicho no kukisya nimwe aba social media mwebali abantu mwena abatire mwamani gani obana mukandika obana mukukora nimbebaza kandi ngarika bashaba ngututakomaho turahiri tugende tukora abantu ndere birarwo mukora abantu byije bene byatereze kindi kisange kandi n'abantu bari kutureba baye batakuhagera mazima tubashabo bagize. Abebembezi n'aba coordinator ba Lilian bamusima habo kwetora chikoru kandi bamushabo kuguma mu bantu ekiramuhwero kumanya ibizubu byabo. Konke cyo kubanza munonga okuba mu bantu availability nekintu kikuru munonga ubwo abantu barabere bamwenda narebeka
ubwo abantu baramutera isimu nabasa kugikwata ubwo abantu baramutera nabasa kurisininga kandi nabasa kurespondinga yakore ko kwari kwenda kureta ibitabo 30 bya burugombora ibyo gukora ahanshonga z'abantu rero wisingire kaka akaguma kwatanise n'abebembezi bona nko kuyatugambira rero ntungukana NRM bikagenda mu isho muri nani manyisima baryokwe abine groups zanyu zihagisa zikamanyo mu government kandi wano manya gutori tuzozo mu abo kuba waza kunga cyo cyanga government zitekwa kuba ikirabira ogu yaraganisa okutambura hamuramo gwa government ogwo kurwanisa oboro maka Ruth Nwamanya webare Ruth Nwamanya we abanyishenjero bashabwa okugumana bacundoza oburemezi oburukuba buryo mbyanga byabo kandi batyo bakabwanjura bakakorwaho okushaboku kwahebwayo omuhwezi obira ryo muhwezi wa speaker w'ishenjero Thomas Tayibwa ubwabire nabuganaho abanyishenjero omurukororo omukoro gwo kurahiza abebembezi aha rurengo rwa district ya Chegegwa gubira hambuga nkuru ya district age. I Birungi Norman Kanyes Jebinta do solemnly swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to Chegegwa district local government, that I will preserve, protect and defend the Constitution and all the laws of Uganda. So help me God. I, Arugaba Deus, swear in the name of Almighty God that I will give faithful service to this council, support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as law established. So help me God. Numani birungi nwarahizibu nka mukuru w'entebe ya katano ahabwa Chegegwa kandi najangwa bebembezi nibaza kumara hintaro bari kurabira mu kukwatanisa. Abantu kimwakomira bebembezi nyowe na bebembezi abo kikaba mujuahire entaro. Mujuahire okurwana. Kandi itwe nka abebembezi arurengo rwo the top team. Kemu nitujja kutekangana mu kitinisi. Ekya kabiri nitujja buliyo mu kumanyiriro rubimbirwe. Ekya kasatu nitujja kukwataniriza hamu kurora twahereza obuhereza obumuntu wakegegwa arukwetaga nuko kegegwe tero rutamu. Bwanyuma y'abakansara na mukuru w'entebe ya katano kurahira habiriho kutorana speaker Breman Baker Sekanidi nuwasinjire. I, Second Bremen Baker, swear in the name of the Almighty God that I will at all times well and truly serve the district of Chegegwa in the office of the Speaker by law established. So help me God. I want to thank God that it is me who has been chosen among the many. It doesn't mean that it is me who is more knowledgeable, but it is me who has been blessed in this sector. If tumuhire abire muhwezi wa speaker kandi Edward Basima yatoranwa nko muhwezi wa LC5. Kawa Chelsea, Kagoro Richard na Taise Kereni batorinwe kuza aha executive. Ngweche kisanja taro kubyama so turiya hatwena twine kuza murego taro kwiterisha corruption no. We are here swearing in Mwatere Birahiro, please can you go down there and help our people? Muriame Shogeitu Okokwa Hans, you people honorable councillors, can you please work? Mutazamo office abantu ababateire mu bwesije, be there for them. Gasha kwa Philip Murangira. Webare Philip Murangira imbozejo nebire ahakurahira okwa abebembezi batari bamwe na bamwe ahabwa district ya Chegegwa embozi eyi obirari omuhwezi wa speaker w'ishenjero rihanga Thomas Tayibwa ubwabire nabugana aho abanyishenjero mu Kampala tuje kujikuretera kwera heze okuba ready kusima aho turebera hona
kandi webare na noktorana kureba TV West turi mu makuru agacencire katubanze tumure ugace tugarukana makuru agandi. Kuruga mu nshozi za Kinkizi n'itaka ryo rwezo irya Kanungu habireho intekate ya mane yatandikirwaho abantu abino mwete go kwetungu tindisho ni Kinkizi Development Finance Services kidefisa Sacco Limited yabo ryo muhinji omushubuzi ningo muzire uyerekerere biro ryo misho turakwentandiciro yo kwetungura kurabira muri za Roni City ko buhinje no bulisa capital yo bushubuzi boda school fee maka n'izindi nyinji hamwe n'izindi nyinji aha magoba agacendezibweho twina accounts nka individual fixed deposit school collection accounts women empowerment accounts joint institutions turyabesigwa omukubikire sente zawe shanga head office Kanungu headquarters Kambuga Butogota Pungu Chihi na Nyamirama okumanya birakiraho tera noti mushanje 2 kaga nemwe noti 5 kaga nemwe email chedefisa sako. And that's it for today. Till the next episode. Omuliro nguwulira mulingo mutima kukankana like drums kalakata kalakata enendungu eyakusabula mikono free of fire free of fire free of fire. Gomba ogutebeka nisibwe ba Swift Initiatives Limited omuchayi kache kambarara ufutandika niburu 26 ebyo kwezi kwa mukaga okwisebero 5 ebyo kwezi kwa mushanju omwakogo aha main gate ne 12 zonka no kulebenya mishwa ne 12 zonka abana bamashomero aha main gate eshiringira 10 kandi kulebenya mishwa na zone 10 zonka mungenda bamakorera amahango hamwe n'amace abaza banks telecom companies za companies zikora byo kunywa abahinja abatunyi n'abarisa abari kora byo mikono abari kushubura imyenda enkeito abamabara n'amahotel n'abari kosa za mucomo amashomero n'amatendekero mwena ni mwetwa nije murebe nyamishwa engabia embarasi uruziramire ubunyankogote maya ugonya nenjeya babunga abana mwarya face painting swimming pool y'abana bouncing castles rero sakasinse y'umurembe egali yo mweka y'abana uri kwenda kubukinga akasimu noti mushanju 2 anana mukaga kinana na mukaga. And that's it for today. Till the next episode. Omuliro nguwulira mulingo mutima kukankana like drums kalakata kalakata enendungu eyakusabula mikono free of fire free of fire free of fire. June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on GoTV. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor, so rich and full of memories.
It's 100% taste, 0 alcohol. Try it. Savor it. Feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, 0 alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. Aquino, I give you this ring. I give you this ring As a sign of our marriage. as a sign of our marriage. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I still don't know where it's going. I don't know how much. kare kuruka yuko mukahumuro twagumizamo na namakuru agishicyo keki obira ryo muhwezi w'impanura z'ishenjero rihanga Right Honorable Thomas Tayibwa ashabira abanyishenjero ogumana bacondoza ebizibe biri kuteganisa byanga byabo batyo bakahayo rero bikakorwa omuhuru yo kushuganuza obuherezo mu kibina kya NRM abebembezi bona ne baraburwa kumanya ebyetengo by'abantu ababahiro bururu kandi babahwere okubikora tukeyongera mukace mu bugudo bw'omubyaro tuyinza kukwisakaniza mu bantu twakompletinga tusterayisi isabire sinatire twakengeza ntabuzo muri NRM bareka kwebya kwetere kuri asekuravu kuverurisi basi icyuma cyo kunga wabatandatu kwande ufami yawe gatunga mwefungu bwera cyongera ukaburiza kandi abakora nabo ndetse bakora biyakanya mpumude yakayaga muganga kwateye umwanya kuzama kashaka bari ndicyo urukiko ruhikirwamo abanyamyoga umubyentunguka kandi bayoleko kwatwaho ahabwa abamwe mu batezi bakaruru okoma kuhabwa za t-shirts zonka ombwire bwa campaigns mukasira mwa t-shirts za yellow za president za doyini za wekelos za everyone but when you look at those t-shirts someone like Shohari from Monday to evening tabu joza ombuga na yaho muhangizi yes ko how does it get when I was campaigns, oh, I'm sorry. When I was starting my campaigns, I started with a project of soap making. I had realized that there was a challenge, and that is the project I started. So I went to some company called MTAC. It's in Nakawa. They came and trained
beitu abandi basima obushaki bwa President Museveni ahabwo kuhangaho enkwatanisa obumwe n'obusingi so ikimara ko ikibona ure gutwara abantu bitu bagombo ikomo bongo bitu ka security no kureba gutwataho environment nungi tukatunga ubusinge abahara ubusinge kapasa kurukumwete Ndisande William ahabwa AGACENCWIRE webare Sande William Babeji emtwarena rushanju nabana nobo bariyo nibetebekanisiza okutamire buzo ebya UVTEB abeji barukwike mitware na rushanju nabana nibo bayahandikise kushitamire buzo bya UVTEB kandi hari yaba abeje mitware 2,1993 nabojo kandi abicini emitware 2,1391 kandi ababona nibija Quorum Centers 2,83 body ya mukasheshe ka hati mkanu batware bigezo mwihangariona police station zona okuchkwetagisa kandi obwe bakuratire na nankani bine na Uganda Police ekinde omuriebe bigezo arumwa abana 15 abino buremu bwa buri muringo konka ekitongore nikibahereza support cyoherezayo abantu abakuza kubayamba mu miringo yona UVTEB batireho bakareba kurwanisa omuzego kopa okwetorora mu centers zona twire abantu abakuza kukume bigezo ebi mbarengo muri 5 kandi nabo kore bya practicals narsebye mikono nabo ntuza kuba twine supervisors abarenka 200 na necho ntwenda kushaba ngu abeji na nabantu bona barabe bariyo muri ebe bigezo kuratire amateka gebigezo kandi ntwenda kwendeza abana abeji bitu koraba umuriyeje period yona batine nshonge bigezo bakakora kurungi abahango mu kitongore cya UVTEB nubasimo mbarogwa bici abizere nubeyongera okore vuzo by'emkono bakirubache konka na munonga ninjano manyabo nki bakirubache omuntu arize yihanga abici bakabaza umuriebe bya secretaries ningo bushomesa konka ebebigezo bya by'emikono bya engineering bakaba batakubiza munonga konka hati ntwenda kumanyisi hanga ngu enambere yo neyo yongera abo kuba nkebe bigezo byo kuwa 5 tukatukira kubuza abana intwaro nkebiri yurinecwe kakando muri yabo kushanga bisheri nka percentage nki 15 n'ingabiri konka hati noreba percentage yo neyo yongera munonga iryo muri 10 hona UVTEB nubajango bachino kugumirwa omukutebekanise vuzwe ebi obwa hata amashomero nigashabo kutenkarira aha notice board okujangwa abeji beshwijme obo bari kubuza ebiro 2 byonka okubuzwa gasha kwa Jime Muhumuza webare Jime Muhumuza katumuro kace tugaruka namakuru agebyemizano Sunday so byo kweshongora ebibyara kedube nababimanye etoza kunta kweshongora kwa kedube kunka mbwenu kandi ebyedini byo nibiyo ebyedini nimvunde byeshongoro bibiri omuzaburi ekeshongoro kimwe nekigana 92 nikigera ngo yanje nikigera ngo uryo mukono ya Yesu tajera chatina na nakundu banafire babatakitiye ningaruka Oryo mu mikono ya Yesu tajire chatina kandi kando muri ramu amarwa rukundo wora akona keshongoro kawe hata no manya hariho nakere kugera ngo nimanya ngo hakiriye bindi ebirukundenga jona ni nkugambira n'ubundi unkuba ndi mukono nimanya ngo hakiriye bigizereki ebikutira minza wachereba
munyisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka miliyoni gana zona zo kubaha konka buri sande nizaguma ningaba emitwaro 50 for the lucky winners no korota kwangura sentezi ekikuriwe no kugiraho akasente 10,000 asimu yawe orero okimata star 238 star ishatu star 10 hash then yes na hati no basa kuzana by the way even now our lucky win of today kwa tesimu mnywani wanje aha wasibota sebo amazina ganje ni Manyetaro Razak Banks the truck driver mvuji wempango kuruga live TV West nebakweto hasebo nuwagaba Emmanuel Emmanuel no mayangu niwe muhanguzi wito owe mitwaro 50 wagira ba message Emmanuel kota kwere kama twenje akasomere ngaye bari bunonga wazireba namazima ninga nebyo kifere nabe ne yamazima mukigo esande wazireba ebare Emmanuel oli wankahe Chibari ngweno tarindaho terasta 238 star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe ombere kwije juba neka yandi byaru kuma ubwo mwana ndemeri dore ko umutwara konkore noza kushenya makaga bantu Your husband oshabire kanga omushinja tarampenzo rubaje aha nugwe muhame referendum murete abishemwe mutarwana mazara wanje murungi no we no please uzuna namushanga bakoresha bakuzuna tatazara umukunda Aquino, I give you this ring. I give you this ring As a sign of our marriage. as a sign of our marriage. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I still don't know where it's going. I don't know how much. Orwa kabiri wabana ndakuganyirwa omukuhinga no kurisa oyine kurebeka ngo rwabo muhinje no muri soro kuteresa umukabuza mukozi otahaka birebeta mweno rwa kabiroro natwija kuba turi aha kibikire tikijunda vare farm kandi netwija kuba tuganira aha kurisa hamwe no kuhinga ortoche nenteza mate za kuba twine Habert ari kutushoborera aha ndebera yenteza mate hamwe nendebera ortoche kandi ari kutwereka no kwabaze kurwanise kizubucengoha aha famweje nyunga banza n'intemu najigabira madamu kwenda mukundi sente najimugabira nyina yo kubanza na ukuyarebya hano yagure ndijo tukatandika tuzakenti 5 twapanyitsa ahantu tuyitekaho twatandika nazo ezenti karga hanti 5 twaguma ntongera rastiri twagura itaka
iwe cyo ine kora otaferwa program yacu. Empaka zo kuronda muhinji arakizayo mu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda amusharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akalete empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo Elias arongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne chansirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. Makuru agebye mzano empaka zompira gw'amashomero ga senior za Uganda yona eziri kuhindura umurra erizoba zahika umuruzano rwa timu 16 aho timu zirumunka Bodo SS abine chikopechi zo zarabaho okuzomuruzano rwa timu 8 ninga shi quarter finals ayizobirya nyinchakare. Bodo senior secondary eine chikopechi barabiroho kuzo mu quarter finals bwanyuma yo kusinga yakawempe Muslim ibiraharyemwe umuruzana rwa timu 16 erizoba kandi nyencha kale ne ija kulitana na Chadondo SS erabiroho bwanyuma yo kusinga eyankoma SS gori ibiraharyemwe. Amus College nayo yarabaho bwanyuma yo kusinga ya Menta SS abatebekanisa MR0 konkomuzano gwayishwa hawe byo kwerinda abalingwa n'abagufu abatambira obuzibu bwanyuma yo Flembe ya Muheru obwo abahagizi barumba baramuzi bo mpira bari kwenda kubatera ahabwo kubatoro kugwero rubaju. Ayegitwa Bukedea Comprehensive South eyasinga Green Light Islamic MR0 London College Nansana eyashohoza Mbale Progressive itano alina omukusimurana za penalty numasa eyasinga Busia SS ibiraro 0 Masaka yihamuru biri ahagore MR0 kitende ya Honda Medina Islamic ibirahariyemo twagara kwebaza mukama katonda olwalero kubanga tusoboseze okuwangula ompira guno bira tegubadde mwangu abadde ku kisaawe alabye ekibaddewo nti tiimu ya Kawepe gye tuzanye nayo ebadde tiimu ya amaanyi. Of course tuli abulungi ompira tegubadde mwangu nnyo tubadde tusamba tiimu ya waka much as the bali ba host at least it's the team tebadde batrusting waka tiimu ebadde y'amaanyi nnyo. Gasha kwa Rosias byamukama webale Alojas byamukama yo omuhuru yo kutungura omuzano gw'emotoka zempa ko muri Mbarara City bamemba ba Clubage bahigwa okurekeraho butagaruka okutagura ekibina cyabo ecyambara Motor Club. Urukiko rwa president w'ekigombe cyambara Motor Club Elias Businge kandi rwayitabwamo anestezwa uruko mu kigombe kiri kwebembera omuzano gw'empaka z'emotoka ekya FMU n'abamemba ba Clubage kandi urukiko rwabarugenderiro kwezaho imicenjano etwiraho kandi abantu bitimba kuzembuzo byiyi bana motoka irabonye gutegeka kandi turebeye MPU konkashi mukakwatagana na bariya urutyo gukora cyakamuce kitacukubura ungate shaye nyoni puru mutima gwanyeshe meriwe tine tuza kutureba akwa mani tukibi na sente tusi tinyi ikonga tkozereki kuji wako chamwe urokutamanya Federation of Motorsport Clubs of Uganda elimu ekigambo kyebayita Federation kitegeeza mujja ne mwegatta naye nga buli omu alina obukulembeze bwe naye ne mujja ne mwegattira mu kintu okutambuzaako ensonga emugitwala ki maaso. Ekibiina kikatandikwaho mu myaka ya 9 omubwire bw'omuvugi kandi omugenzi Charles Muhangi konka kizire kukyendeza amaani bwanyuma yabamu mba memba kuguma ne bazo mu bindi bibiina ebitandikireho mu rurembo. Alliance egenda mu Federation the National Council of Sports
ki buliko ebigenda mu national council buliko byonna tukumaze obutekerezana n'ebizibu ebibarabiremu nibashabwa okubireka ahabwa okushuganisa obuheereza butari bumwe omu mizaano yasini nkakasa nti emabega g'oluganda nti nanyiiga yasini nali mutuufu okunyiigira olwokubanza yasini ndikojjaawe sinzagana munyiigira ku kintu kiyankola nali nyina kyenfumbye sinakijjula yasini nemuyita yasini naŋŋamba zisirimebwombala mondokirala kati ddala bw'oba olina omuntu alina kyagenda okukola yasini nateekawo statement eyo kiba kikyazi kiba kiyise lwakuba nze nga nfuna ebisoomoozo byamaanyi nnyo mwami Anesti akyogeddeko nti yasini omuntu ajja n'akuweereza emitwalo 3 n'omupraisinga kati omuntu nsanze namutise netisa omugugu gunemeredde nomba emitwalo 3 mulowooza kuba kisijja kupraisinga mukiraba kyegendako nimbabwe naye teri kintu kirungi nnyo nti singa Mbaala Moto Club nemanya nti yasini ewaffe ew'Embaala gyali agenda kuvuga wallahi yamungu ne bwoba tompadde siriti 10 nenondaga laavu eyo nsobola okubeerawo tuteekewo fundraising tulabike nti ekibiina kyaffe kikola ki ng'oli omwana wayogedde tikirabira mu motoka zokka kirabire mu bintu bingi ababodaboda webali ab'obugaali webali n'abaddusi tuyinza okuteekawo okudduka nga tunoonya sente mu kibiina kyaffe nolwekyo mwami gwenze nkusanyukidde nnyo okutuyigiriza ensonga eyo era mbadde nsaba bammemba tuteekewo amagezi g'okusitulamu ekibiina kyaffe ndisande William ahabwa AGACENCWIRE webale Sande William amakuru AGACENCWIRE aho ntwagahenderera kandi wabanaga kusya honde Elias Rutugusa hamwe na mutayi wanje Loyce Gavah nowo rumo rw'obubonero itwentukwendeza okulala kulungi y'amakuru nekuhikibwaho blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's AGACENCWIRE kireki abebyo kwerinda basibire nibetaro mu maka ga Speaker Anita Monge okugafuuza bamemba ba Katojo twimukire Growers Cooperative muri Ntungamo babinjire chairman wabo ahabwo bushomankuzi abavuji b'amato hanyanje y'abunyonyo muri Kabare nibetumbwitira polisi y'ahamizi ahabwo kubihaho sento mu buhenda biragiro emitwe y'amakuru yaba nekuhikibwaho blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's Aquino, I give you this ring. I give you this ring As a sign of our marriage. as a sign of our marriage. The Father, The Son, the Son, and the Holy Spirit. and the Holy Spirit. Amen.
kiri kuratako Chajirwe bana Uganda mwenna mwebale kusima bachogela Hub Products olw'okufufuggaza endwadde z'ensusu zonna tonyereza bato n'abakulu era basimye empeereza yaffe tuleese bipya ku katale. ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbira omubazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyiyonjera okusheka omu bantu otine kwetiina aha kasente kakye munonga. Eshaha zabishatu z'ekiro na when you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Omu programu egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetaago. Production. It's my birthday.
Bathy, show me some loving. Bathy, show me some loving.